Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kushikuichik mana hatun tukushkakuna, kankunamanmi Dioska kay pachata kunga. San Mateo 5:5. Mana hatun tukushka kanaka shuk bendición kashkataka pi mana chaskinchu pi mana krinchu. Kay punchakunaka maypi kashpapish hatun tukunatami allininkuna valichinkuna. Chasna kajpipish kishpichi Jesucristo ka mana hatun tukushka kanaka shuk ñan kashkatami rikuchikun shuk herenciata ñukanchik paktay tukungapaj. Rikushun ya Dios pakshimita Salmo 37:10-11 Millaykuna kañallamari tukuringa paykuna tiyakushkapi rikushpapish ñamana hapingichu. Ashtawanpish alli shungukunami kikin llaqtapi sakiringakuna ima mana illaqmari sumaqta kawsankakuna. Kaypika ishkilaya hintikunatami rikuytukunchik. Shuk grupumi kan imalla paktayta charikkuna tukuyta paykunallapaj tandachinkuna hapinkuna paykunaka tukuykunapaj ñawpajpika ashakamami kankuna. Chasnapish paykunaka huchatami mashkashpa katinkuna chaymanta paykunaka tukuringami chingaringami. Shinallatik tiyanmi mana hatun tukushka runakuna paykunaka mana chari tukuykuna riqsishkakuna kan. Mana chari paykunataka kallari pichurankuna. Mana chari paykunataka achka hintikunata pusachun mingankuna churankuna. Chasnapish chaypimi kan paykunaka mana hatun tukushpami sirvikunkuna. Paykunaka poderta charitukunmi shinapish chaywanka mana hatun tukunkunachu allitami paktachinkuna. Imashinami kishpichi Jesucristo kay mundo kay pachapi autoridadwan purirka kawsarka payka mana ministirkachu atirinata hatun tukunata ñukami hatun mandajkani ñukatami kasuna kankichik mana nirkachu. Chayta rikushpaka Jesucristo ka mana mandaj kay tukunchu shuk hatun mandajka mana chasnachu kana kan nishpami yushkakuna kanga. Chasna kajpipish Jesus ka poderta charirkami payka yacharkami pi kashkata payka yacharkami imata rurana kashkata. Shinallatik paypaq yayawan shuk yuymi karka tandalla ruangapaq tukuy imalla rurana kashkata. San Mateo 11:28-30 kama kayta nin rikichik kay kawsaypi chaykushkakuna llashaqta aparishkakuna tukuykuna shamuychik ñuka samachisha yuguta apaychik ñuka yachachishkata katichik ñukaka mana phiñari alli shunqumi kani ñukami kankunapaq almata samachisha ñuka yuguta aparinaka mana llashaqchu nirkami. Kaypimi rikunchik Jesucristo imashina kashkata mana paypaqlla imatapis rurakurkachu ñukanchikpaq allipaqmi tukuy imatapis rurarka. Kaytapishmi nishanini rikuychik Cristo Jesuswan imatik tukurka. Filipenses 2:5-9 kama kayta nin kankunapish Cristo Jesus yuyashka shinallatak kashna yuyichigari. Cristo ka paypaq kikin munaywanmi pay ima kashkata ladomun sakishpa shamurka. Chaymantaka ñukanchik shinallatak aychayuq tukushpami sirviq runa tukurka. Payka chasna aychayuq runa tukushka hawapish ashtawan yangamanmi oriyarka. Tukuypi Diosta kasushpami chakatashka pinganayaqta wañuna tukurka. Chaymantami Tayta Dioska paytaka tukuykunata yalli hatun yachirka. Shutitapish tukuy shutikunamanta yalli hatun shutitami kurka. Mana hatun tukunaka kayshinami rikurin. Mantak Dios rimashkata kasushpa kawsan. Chaymi may sumaq kayaminchamun apan chay sumaq herenciataka paykunapaq tukuyta ruytukuq shinallatik mana hatun tukushka hatun mantakmi randishka. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.